Guys, ta geng ho hi ong tuni ho hin talai hin bol hin. Alright, tao nang ga lo dong guys. And as a bit saying Phai Biang Christian Church. A lui hiang chi la tha he ong. Chu mo mo nga. Lam kai pu heo to. Good morning pa. No me. Na so to he breakfast dia jing ka bu ti dham. Ni sa bu ti dham ga khet hin. Ada kita kan bol tak pai tu tai no. Cuma guys. Nah lung buba cuma ho ding yeng ho. Asun ni lai ho ko bi masat yang tai. Alright, no mercy guys. No mo wong ya. Na dal he. Cuma wong thunuk no me guys. Alright.